Wengane kwethu ngithemba ukuthi niyaphila kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka engu. So noma uqala ngela kule channel qinisekisa ukuthi ucinezela usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Lona kumbona lami kule video ke wengane zakwethu nobuhle ke nuno owabuyela ke esikoleni ngo20 noma ke owabuyela esikoleni kwa grade 11 eneminyaka engu31 ke kuthiwa ke babemhleka abanye abantu bendawo kodwa ke wangaphela amandla last year ke wayese graduate for the first junior degree and graduated from PGCE ngomhla ka18 ke April 2023. Kuthiwa ke manje wengane zakwethu she is now a qualified high school teacher wengane zakwethu. Hayi-ke abantu abaningi bakujabulele ke lokho base ke beyambongela lapha ey'nkundleni zokuxhumana bekhombisa ke ukuthakasela nokufunda ke isifundo ngokutheke kwenzeka ke kuyena ke lo sesi ukuthi wengane zakwethu uma ngabe abantu behleka akumele ke uphela amandla wengane zakwethu as long nje wazi ukuthi wena ke udingani empilweni noma ke ufunani empilweni okwakho nje phikelela ungapheli ke amandla ngenxa ke yokuhlekwa ngabantu wengane zakwethu. Hayi-ke kunjalo ke wengane zakwethu bake nizibonela kule video usisi ke abantu abaningi bakhombisa ke ukumjabulela nokumthakasela ngokutheke kwenzeka kuyena ke. Hawu abanye ke bathi wow nobuhle congratulations wengane zakwethu. Sambongela ke nathi siyi-real msizi SATV sithi nje aqhubeke ke phambili nabanye ngathi ke bangafunda isifundo sokuthi ke mangabe livele ithuba lokuthi ubuyele esikoleni wenze ke lokho ofisa ukuthi wenze ungayijaji ngokweminyaka yakho. Mina ke sengiphuma kanje.